자, 오늘 146문 제 10계명은 무엇인가? 예. За өнөөдөр болохоор дэлгэрэнгүй катехизмын 146 дугаар асуулт 10 дугаар тушаал 10 дугаар хууль нь юу вэ гэж. 자, 오늘 마지막 계명입니다. 10계명. За хамгийн сүүлийн 10 дугаар нөгөө 10 хуулийн 10 дугаарх нь явж байна. 자, 10계명은 내 이웃의 집을 탐내지 말지니라. За чи хөршийнхөө юунд ч бүү шуннаа гэсэн байгаа тий. 탐내지 말라는 것은 남의 것을 내 것으로 삼는 겁니다. За одоо юунд ч бүү шунхаараа гэдэг нь болохоор одоо ер нь бусад хүний л юм болвол тэр хүний бусдын юмд юунд нь ч шунж болохгүй гэсэн үг. 내 이웃의 아내나 그의 소나 그의 나귀나 무릇 내 이웃의 소유를 탐내지 말지니라. Чи хөршийнхөө гэр оронд бүү шун, чи хөршийнхөө эхнэр, заарц, шивгчин, үхэр, элжиг гээд хөршийнхөө юунд нь ч бүү шунхаар гэв. 자, 이 마지막 십계명이 정말 이 마지막이니까 중요한 계명이 되겠죠? За энэ 10 тушаалын 10 дахь нь өөрөөр хэлбэл одоо хамгийн сүүлийнх нь тийм. Ер нь бол хамгийн сүүлд байна гэдэг бол тэр хэмжээгээрээ маш чухлаа гэсэн. 자, 147문에 제 10계명에 요구된 의무는 무엇인가? За цааш нь 147 дугаар асуулт. 10 дугаар хуульд шаардсан үүрэг нь юу вэ? 자, 우리 자신이 가지고 있는 거, 거기에 온전히 만족하는 것입니다. За ямар одоо үүргийг шаардаж байна гэхээр өөртөө байгаа зүйлдээ бүрэн хангалуун байхыг шаардаж байгаа. өөрт байгаа зүйлдээ бүрэн хангалуун байх. 이 남의 것을 이 탐내는 이유가 내가 가진 것에 대해서 만족을 하지 못하니까 이제 그런 마음이 생기는 거죠. Тэр бусдын юмд шунхаарнаа гэдэг чинь болохоор өөртөө байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун байж чадахгүй, сэтгэл нь ханахгүй байгаа учраас л бусдын юм руу шунж байгаа шүү дээ. 네, 그런 마음을 우리가 또 욕심이라고 이렇게 또 표현하기도 하죠. За ингэж одоо сэтгэл нь ханахгүй байхыг бид нэр өөр үгээр шунал гэж нэрлэдэг. 자, 그리고 우리 이웃에 대하여 예, 마음을 다해서 인자한 태도를 가지는 겁니다. За цааш нь одоо ямар үүргийг биднээс шаарддаг вэ гэхээр хөршийнхөө талаар бүх сэтгэлээрээ инэрэнгүү хандах. хөршийнхөө талаар бүх сэтгэл зүрхээрээ инэрэнгүү хандах. 자, 그러니까 남의 것을 이렇게 함부로 내가 가지고 싶다고 해서 그렇게 뺏으면 안 된다. 이제 그런 말씀입니다. Тэгэхээр одоо хөршийнхөө ч юм уу бусдын зүйлд те би энийг авмаар байна гэд дураараа одоо шунж юусаа болохгүй гэж. 그래서 대해서, 우리 이웃에 대해서, 예, 우리의 그 마음의 그 동기와 애정이 그의 소유물 전체까지, 그러니까 이웃의 모든 소유물 전체까지 우리가 잘 돌봐주라, 이런 뜻입니다. За тэгэхээр одоо хөрөлтөө бол аль болох тэр инэрэнгүү за сайхан сэтгэлээр одоо хандах ёстой гэж байна. Гэхдээ энэ болохоор тухайн яг хүндээ төдийгүй тэр хүнд хамааралтай бүх зүйлд тэгж хандах ёстой. 자, 다시 말하면 다른 사람이 가지고 있는 것에 대해서 그것을 우리가 인정하고 잘
우리가 지켜줘야 된다라는 이제 말씀을 하고 있는 것입니다. Мгм. За тэр нөгөө энэрэнгүү гэдэг үг маань бас одоо буянтай, ачлалтай, сайн сайхан, нинжин сэтгэл энэ төр гэсэн зөндөө олон одоо өршөөнгүү гэсэн зөндөө олон хувилбартай байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ бүхэн бүгдээрээ л одоо багтж байгаа. За тэгээд бусдын талаар бид нэр дотроо бидний одоо зүрх сэтгэлийн хандлага тэгээд бас бидний одоо бүхэл одоо зүрх сэтгэл маань тэр чигтээ тэр хүнд өөртөө төдийгүй тэр хүнтэй хамааралтай бүх зүйлд тэгж одоо энэрэнгүй өршөөнгөө сайн сайхан нинжин сэтгэлээр хандах ёстой. Тэгээд энэ нь бас нөгөөтэйгүр тэр хүнийг бид нар харин ч шунах биш харин ч одоо тэр хүнд санаа тавьж халамжлах сэтгэлээр хандах ёстой гэсэн үг юм аа. 자, 우리가 보통은 이제 내 것에 대한 것은 우리가 그것을 소중히 여기고 지키려고 하는데 또한 다른 사람의 것도 우리가 소중히 여겨야 된다. 이제 그렇게 우리가 알고 있어야 됩니다. Хүмүүс бид нар бол ерөнхийдөө өөртөө байгаа зүйл, өөрийнхөө юмд бол санаа тавьж, халамжлах, одоо арчилж тоордох тийм сэтгэл бол байдаг аа. Өөрийн юм болохоор. Гэтэл энэ 10 дугаар хууль дээр тушааж байгаа 10 дугаар хуулийн шаардж байгаа тэр үүрэг бол бусдын зүйлд ч гэсэн яг өөрийн юм шигээр тэгэж одоо анхаарал тавьж, тийм санаа тавьж, одоо арчилж, тоордож халамжилж тэгэж хандах ёстой гэсэн. 자, 그게 이제 서로에 대해서 이제 약속이 되겠죠. 그렇게 돼야 우리가 사는 그러한 공간에서 우리가 그 질서가 잘 유지가 될 수 있게 됩니다. За тэгэхээр ер нь бол бид нар нэгэн тал одоо бусад хүмүүстэй хамт энэ нийгэм гэдэг одоо тогтолцоон дотор оршиж байгаа болохоор би биендээ яг л одоо амлсан мэтэр биентэйгээ гэрээ байгуулсан мэтэр ингэж харилцан хандах ёстой юм аа. Тэгж байж л одоо энэ нийгэм бид нар амьдарч байгаа орчин ахуй маань сайн сайхан аюулгүй байх болно. 자, 여기 관련된 이 성경 구절은 출애굽기 20장 17절 제 10계명이 되겠습니다. За холбоотой ишлэлүүд нь гэх юм бол Гитлэл номын 20-ын 17 дугаар ишлэл. Энэ болохоор 10 дугаар хууль байгаа. Гитлэл 20-ын 17. 자, 여기 한번 자, 읽어볼게요. 출애굽기 20장 За 17절. энийг нэг нь уншаад өгөөрэй. Гитлэл номын 20-ын 17. 여기 보면 내 이웃의 집을 탐내지 말지니라 했습니다. За нэг нь уншаарай. Уншаад өгөөрэй гэсэн. 자, 그리고 내 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 또 그의 소나 그의 나귀 무릇 내 위의 За 소유를 уншия. 탐내지 말지니라고 했습니다. За болцлоодоо өнгөрөөд явчлаа. За чи хөршийнхөө гэр оронд бүүш сунаа гэсэн байна. За цааш нь чи хөршийнхөө эхнэр заарц шивгчин үхэр илжиг гээд хөршийнхөө юунд нь ч бүр шунахаар гэв. 자, 여기 아주 그래도 상세하게 설명을 해 놓은 것입니다. За маш дэлгэрэнгүй бүр тайлбарлаад өгсөн байна тийм ээ. 그래서 이웃에 대한 그 짐승이라 할지라도 그걸 탐내지 말아야 된다. За хөршийнхөө тэр мал амтан адуусанд нь хүртэл шунаж болохгүй гэсэн байна. 빌립보서 4장 11절, 또 히브리서 13장 5절, 디모데전서 6장 6절. 여기 보면 만족하고 자족하는 것은 그리스도인의 의무이다. За Филиппой 4:11, Еврей 13:5, 1-р Тимот 6-гийн 6. Филиппой 4:11, Еврей 13:5, 1-р Тимот 6-гийн 6. Эдгээр ишлүүд дээр болохоор өөртөө сэтгэл ханамжтай, өөртөө сэтгэл ханаж сурах нь Христ итгэгчдийн үүрэг юм аа гэсэн. 자, 여기 빌립보서 4장 11절에 보면은
바울이 내가 자족하기를 배웠노니라고 했습니다. Яг энэ Филиппо 4:11-ийг нь унших юм бол би байгаадаа сэтгэл хангалуун байж сурсан юм аа гэсэн байна. Элч Паул. 자, 그리고 디모데전서 6장 6절에 여기 보면 지족하는 마음이 있으면 경건이 큰 이익이 된다라고 했습니다. 잠시만요. 디모데전서 디모데전서. 6장 6절. За 1-р Тимот 6-гийн 6 дээр болохоор харин итгэл сүсэг ба сэтгэл хангалуун байдал нь хамтдаа байвал агуу ашиг мөн гэсэн. 자, 여기 이 지족하는 마음이 무엇인가 하면은 За 여기 сэтгэл 7절, 8절 읽어주세요. 7절, 8절. Тимотежон서. 예, 디모데전서 6장 음. 7절, 8절. 네. За энэ сая тэр итгэл сүсэг ба сэтгэл хангалуун байдал нь хамтдаа байх юм бол агуу ашигтай гэж хэлсэн тийм. За энэ сэтгэл хангалуун байдал гэдэг нь яг юу хэлж байна вэ гэхээр 7-8 дугаар ишлэгийг уншия. Эдгээр Тимот 6-гийн 7-8. Учир нь бид ертөнцид юу ч авчраагүй, мөн юу ч авч явж чадахгүй. Хэрэв хоол хүнс хувцас хунар байх юм бол эдгээрээр бид сэтгэл хангалуун байх болно гэсэн. 아멘. Мэнэ. 자, 이 지족하는 마음, 이 지족하는 마음, 이러한 Тэгэхээр 마음이 반드시 우리에게 필요합니다. за тэгэхээр биднэрт юу хэрэгтэй вэ гэхээр өөртөө байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун байж чаддаг байх. Сэтгэл хангалуун байхад суралцах нь чухал байх нэ. 자, 그래서 이러한 마음은 바울이 아주 잘 설명해 주는데, 우리가 태어날 때 아무것도 가지고 온 것이 없고, 또한 우리가 죽을 때도 아무것도 가지고 가지 못한다는 것입니다. Тэгэхээр Паул ч хэлсэн түрүү хэлсэн тийм ээ. Бид нэр энэ дэлхийд ирэхдээ юу ч авчраагүй энэ дэлхиээс явахтаа ч гэсэн юу ч авч явж чадахгүй гэсэн. 자, 그렇기 때문에 결국에는 우리는 아무것도 소유할 수 없다라는 이제 결론이 되는 겁니다. Тэгэхээр эцсийн эцэст бол энэ юу хэлж байгаа гэхээр бид нэр болов яг одоо яг эцсийн эцэст ярих юм бол юу ч эзэмшиж чадахгүй, юу ч өмчлөж чадахгүй гэсэн үг юм. 자, 그러므로 우리가 지금 우리에게 하나님이 주신 것 이것을 이 하나님이 우리에게 주셨는데 나에게 가장 하나님께서 필요한 만큼 주셨다라고 우리가 그렇게 이제 믿는 것입니다. Гэхдээ бид нар бол одоо юу ч өмжилж чадахгүй ч гэсэн биднэрт одоо юм байгаад байгаа тий одоо гэр орон байна одоо үр хүүхэд ч юм уу юм байгаад байгаа нь болохоор энэ дэлхий дээр амьдрахад хэрэгцээтэй учраас яг биднэрт хэрэгцээтэй хэмжээнд л бурхан өгдөг хангаж өгдөг байгаа. 우리를 보호해 주시고 또 우리를 인도해 주시는 우리 아버지 하나님 그분은 결코 무능하신 분이 아닙니다. Биднийг хамгаалж байдаг, бид нарыг энэ амьдралд маань удирдах, чиглүүлж байдаг Бурхан Аав маань бол тийм одоо сул дорой юу ч хийж чадахгүй мөхөс дорой Бурхан биш ээ. 그렇기 때문에 우리 아버지는 사랑하는 자녀에게 필요한 만큼 뭐 똑같이 준다는 말씀이 아니라 그 사람에게 꼭 필요한 만큼 그렇게 주신다는 것입니다. Тийм мөхөс дорой биш одоо маш агуу хүчрхэгтэй юу ч гэсэн хийж өгч чадах тийм агуу хүчрхэг Бурхан боловч хайртай хүүхдүүдтэй яг л амьдралд нь хэрэгтэй хэмжээгээр л тэр хангамжийг өгч байдаг. Илүүчгүй дутуужгүй. 자, 우리가 그렇게 우리가 믿게 되면 하나님 앞에 항상 감사하게 되는 거죠. Хэрвээ бид нар яг үүнд л итгэж чадах юм бол ийм итгэлтэй болж чадах юм бол бид нэр Бурхны өгсөн тэр хэмжээнд талархаж амьдарч чаднаа. 자, 그렇지 않고 만족하지 못하고 늘 불평과 불만이 있게 되면 그때는 이제 다른 사람의 것을 또 이렇게 탐내는 마음이 이제 생기게 됩니다. Харин тэгж одоо тийм итгэлтэй байж чадахгүй бол талархах нь битгий хэлэл одоо гомдлох юм уу альсгүй бол
бүр бусдын юмд хүртэл шунхаардаг байна. 자, 그러면 결국에는 그러한 마음으로 인해서 죄를 짓게 되는 것입니다. За тэгэх юм бол одоо эцэстээ тэр шунлын сэтгэлээсээ болоод бүр гэм нүгэл хүртэл үйлдэхэд хүрдэг. 그러면 결국 어떻게 되겠어요? Тэгвэл 믿음에서 떠나게 되는 것입니다. м, тэгвэл одоо эцэст нь үр дүн нь юу болох вэ? Эцэст итгэлээсээ салнаа гэсэн үг. 자, 그래서 이 십계명에 오늘 이 계명 가운데에서 가장 중요한 이제 여기서 설명되어지는 것은 요구되어지는 의무는 바로 하나님이 우리에게 주신 것에 대해서 항상 우리가 자족하고 감사하는 것입니다. За тэгэхээр бид нэр энэ 10 дугаар туршаалаар дамжуулаад Бурхны биднээс одоо шаардаж байгаа үүрэг нь юу вэ? Одоо бид нарыг яаж амьдр гэж ингэж одоо шаардаж байна гэхээр байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун байхыг шаардж байгаа юм аа. 자, 우리가 잘 아는 욥 있죠, 욥. Бид нар сайн мэдих Йов байгаа тийм ээ. 욥기가 아주 중요한 말씀을 했는데 За Йов ном дээр бол хүний амьдралд маш чухал хэрэгцээтэй зүйлсийг хэлсэн байдаг аа. 자, 욥기는 그 당대 굉장히 큰 부자였습니다. Йоби. 예, 욥. За тэгэхээр Йов болохоор тухайн үедээ хамгийн баян чинэлэг хүн байсан. 자, 그런데 하나님께서 하루아침에 그 재산과 또 자녀들 모든 것을 다 하나님께서 그 사탄으로 하여금 예, 그걸 잃어버리게 되는데 하나님이 허락했습니다. За тэгээд яасан бэ гэхээр нэг л өдрийн дотор юу бурхан сатанд Йовийн бүх зүйлийг тэр одоо гэр орон, үр хүүхэд, мал, адгуус гэд хамаг юмаа алдахыг зөвшөөрсөн байна. 자, 왜냐하면 이 사탄이 어떻게 생각을 했냐면 욥이 하나님을 경외하는 이유가 하나님께서 그에게 복을 많이 주셨기 때문에 그렇다라고 생각했던 것입니다. Ягаад тийм болсон бэ гэхээр сатан бурхан дээр очоод энэ Йов бол бурхан Йовоор ихэд одоо бахархаж тэр түн шиг итгэлтэй хүн байхгүй гэж сайшааж магтсан чинь сатан тэр одоо танд ийм итгэмжтэй, ийм итгэлтэй дуулууртай байгаа нь тэрний сайнх биш ээ. Харин бурхан та түүнийг хамгаалаад баян чинэлэг болгож өв хөрөнгийн эд хөрөнгийг нь арвижуулж өгöd байгаа учраас тэр танд тэгж сайнаар хандж байгаамаа. 자, 우리가 보통 이 재산을 잃어버리게 됐을 때 굉장히 낙심이 되죠. Ерөн хүмүүс ингээд өөрийнхөө эд хөрөнгийг алдсан бол их хвчлэн сэтгэлээр ундаг тийм ээ. 그런데 거기서 더 나아가서 사랑하는 자녀들까지 죽게 된다면 그러면 그 고통은 이루 말할 수 없습니다. Гэтэл одоо эд хөрөнгөө алдаж зогсохгүй бүр дээрээс нь өөрийнхөө хайртай үр хүүхдүүдийг хүртэл алдах юм бол тэр хүний зовлон үнэхээр тэсэлшгүй бэх амьсгалтай зовлон учрна тийм үү. 자, 이런 일은 욥에게 있어서 굉장히 이 충격으로 이제 당하게 된 거죠. 충격적으로. За тэгээ Йовгийн хувьд болохоор энэ бүхэн бүр ар араасаа давхар учирсан байгаа. Энэ зав гайхамшиг. Тэгээд энэ нь бол Йовгийн хувьд яалтчгүй одоо маш том цохилт болсон байгаа. 제가 이런 일을 만일에 당한다고 한다면 도저히 이 제정신으로는 살 수 없을 것입니다. Хэрвээ надад ийм явдал тохиолдсон бол би л тэгэж эрүүл ухаантай амьдарч чадахгүй хаа. 자, 그런데 욥은 어떻게 하는가 하면 하나님 앞에 오히려 엎드려서 경배를 드립니다. Гэтэл Йов яасан бэ гэхээр харин ч одоо бурхны өмнө очоод өвдөн суусан байгаа.
자, 그러면서 우리가 잘 아는 말씀이죠. 주신 자도 여호와시고 취하신 자도 여호와시오니 여호와 이름이 찬송을 받을지니이다. За тэгээд бидний сайн мэдэх агуу тэр өвчлийг хэлсэн байгаа тийм ээ. А 자, одоо 이렇게 өгдөг нь 예, 욥기 1장 21절. м. Яв 1-ийн 21 дээр өгдөг нь өгсөн нь эзэн авч чадсан нь эзэн тул эзний нэр алдаршгэ гэж хэлсэн. 자, 이렇게 욥이 하나님을 원망하지 않고 또 그 일에 범죄하지 않았다고 했습니다. 오히려 하나님 앞에 찬송을 드렸다고 했습니다. За тэгээд одоо Йов бурханд одоо гомдлох ч юм уу, уурлаж ойрлж хашгирах ч юм уу одоо тийм байдлыг бол ерөөсөө үзүүлээгүй, альсвал бурхнаас салан явчаагүй, харин ч эзний нэр алдаршгэ гэж одоо магтаал хүндлэлийг үргэсэн байна. 자, 이것이 바로 욥의 신앙입니다. За энэ бол чухамдаа Йовын итгэл үнэмшил байсан. 자, 그리고 욥기 31장 29절, 로마서 12장 15절, 또 시편 122편, 또 디모데전서 1장 5절, 또 에스더 10장 3절, 고린도전서 13장 4장 7절에서 우리 이웃과 그가 소유한 모든 소유물을 향해 옳은 태도를 보이는 것이 우리 의무다. За тэгээд Йов 31-ийн 29, Ром 12-ийн 15, дуулал 122-ийн 7-оос 9, 1-р Тимот 1-ийн 5, Эстер 10-ийн 3, 1-р Коринт 13-ийн 4-өөс 7. За дахиад хэлье. Йов 31-ийн 29, Ром 12-ийн 15, дуулал 122-ийн 7-оос 9, 1-р Тимот 1-ийн 5, Эстер 10-3, 1-р Коринт 13-ийн 4-өөс 7. За эдгээр ишлүүдээс харах юм бол бидний одоо хуршууд болон түүнд харьяалагдах бүх одоо эд хөрөнгө тий өмчөд зөв зүрх сэтгэлийн зөв хандлагаар хандах нь бидний үүрэг юм гэсэн. 아, 여기 애가 에스라 같아요, 에스라. Эсраё. 네, 에스라 10장 3절. 에스라 10장 3절. 예. 에스더도 될 것 같은데요. 에스더? 음. 에스더. 에스라, 예, 에스, 에스더가 될 것 같아요, 에스더. 예. 예, 에스더가 네, 맞는 것 같아요. 에스더. 네. 자, 예, 넘어가겠습니다. 설명은 아까 다 했고. 자, 148문. За дараа, 10계명에서 금지된 죄는 무엇인가? за дараагийн асуулт 148 дараа асуулт байна. За 10 дахь хуулиар хоригдсон гим нүгэл нь юу вэ? 자, 10계명에서 금지된 죄는 우리 자신이 소유한 재산으로만은 불만스러워하며 또 이웃의 행복을 질투하고 또 마음 아파하는 동시에 이웃의 소유에 대하여 욕심스러운 그런 마음을 가지는 것입니다. За хамгийн эхлээд одоо энэ 10 дахь хуулиар дамжуулаад хоригдсон гим нүглүүд нь юу вэ гэхээр өөрийнхөө одоо өөртөө өөрийн одоо эзэмшил эд хөрөнгөөр сэтгэл ханахгүйгээр хөршийнхөө аз жаргалд атаархын зэрэгцээ хөршийнхөө эд юмсын талаар шунахаар сэтгэл. За үүнийг ийм гимнүглийг одоо хоригдолж байна. За дахиад уншчих уу? Зүгээр үү?
Өөрт байгаа эд зүйлсээр тэг эд хөрөнгөнд сэтгэл нь ханахгүйгээр хөршийнхөө аз жаргалд атаарахын зэрэгцээ хөршийнхөө эд юмсад шунхай сэтгэлээр хандахыг хориглоно. 자, 우리 이 성경 구절을 보면은 열왕기상 21장 4절, 또 에스도 5장 13절, 고린도전서 10장 10절에 우리 자신이 소유한 재산에 대해서 이 불만스러워하는 것은 죄다. За холбоотой ишлүүдийг нь хэлье. 1-р хаад 21-4, Эстер 5:13, 1-р Коринт 10:10, 1-р хаад 21-4, Эстер 5:13, 1-р Коринт 10:10. За энэ ишлүүдээр өөрийн одоо эзэмшил эд хөрөнгийн талаар сэтгэл хангалуун бус байх нь гэм нүгэл юм аа. сэтгэл хангалуун бус байх нь гэм нүгэл юм. 자, 그러니까 우리가 아까도 계속 설명을 우리가 봤지만 하나님이 주신 것에 대해서 우리가 자족하고 감사하지 않고 그러면 이제 불만이 생기고 원망하게 되는데 그것이 바로 이제 하나님 앞에 죄다라는 것입니다. За түрүүн ч гэсэн тайлбарууд дээр хэлээд явсан байгаа тийм ээ. Бид нэр хэрэг өөрт байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун байхад суралцгүй, талархах сэтгэлгүй байх юм бол энэ нь бол бурханд гомдлож тийм ээ сэтгэл хангалуун бус байхад хүргэнэ. Тэгвэл одоо энэ бүхэн нь бурханы өмнө гим нүгэл юм аа гэж хэлсэн байна. 네, 그래서 우리는 항상 감사해야 되겠는데 아까도 설명드렸지만 하나님이 나에게 가장 적당하게 주셨다라고 그렇게 우리가 믿는 것입니다. Тэгэхээр бид нар одоо ийм гэм нүгэл үлдэхгүй тулд яах вэ гэхээр үргэлж талархаж амьдрах хэрэгтэй. Тэгээд талархаж амьдрнаа гэдэг маань болохоор бас түрүүн тайлбар дээр гарсан байгаа. Эзэн бурхан надад яг л надад тохирох тийм надад хангалттай хэмжээний зүйлийг л өгсөн. Энэ илүүчгүй дутуучгүй яг л надад таарсан хэмжээгээр өгсөн гэсэн тийм итгэлээр талархаж сурах хэрэгтэй юм. 가령 어떤 사람은 이제 키가 작은 사람이 있고요. 또 어떤 사람은 또 키가 큰 사람이 있을 수 있습니다. Жишээ авах юм бол зарим хүн болохоор одоо намхан хүн байдаг тий зарим хүн болохоор их өндөр хүн байдаг. 근데 키가 작은 사람은 키가 큰 사람을 보면 아무래도 굉장히 이 마음이 이제 부러운 마음이 생기겠죠? Тэгээд магадгүй одоо намхан хүмүүс тий өндөр хүнийг харахаараа жоохон атаархдаг ч юм уу атаархах сэтгэл төрдөг гэж магадгүй. 그래서 어, 어떤 경우가 있냐면 이제 배우자를 이렇게 선택을 하는 데 있어서 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 어떤 사람은 내가 키가 작으니까 상대방은 좀 키가 크면 좋겠다. 그런 마음으로 이렇게 선택하는 경우도 간혹 있습니다. Тэгээд хүмүүс одоо хань ижлэл сонгохдоо тийм ээ мэдээж олон ийм одоо болцол тавьж тэр болцолд нь таарсан хүн яг хайж явдаг шүү дээ. Тэгэхээр зарим хүний хувьд тийм болцлуудын дотор за би намхан юм чинь намхан хүнтэй л өөртөө адилхан намхан хүнтэй л суухгүй. Би заавал өндөр хүнтэй суунаа гэсэн тийм болцол тавьдаг байж болох юм. 자, 그런데 어떤 결혼하신 분 보니까 여자분은 키가 굉장히 큰데 남자가 또 키가 굉장히 작은 그러한 이 부부를 본 적이 있습니다. Гэхдээ зарим тохиолдолд болохоор зарим хосуудыг харахаар эхнэр нь өндөр, нөхөр нь намхан тийм хосууд ч гэсэн байдаг тийм үү. 자, 물론 이제 둘이 사랑하면 이제 키가 문제가 되지 않겠죠. Тэгээ мэдээж бие биендээ хайртай л бол тэр өндөр нам ямар ах нь хамаагүй шүү дээ. 자, 여기서 뭐 키뿐만 아니라 우리가 우리 자신에 대해서 만족하지 못하면 그렇게 내가 부족한 부분을 다른 사람을 통해서 자꾸 이렇게 찾으려 하는 것입니다. Тэгэхээр зөвхөн одоо өндөр намын асуудал төдийгүй ер нь одоо хүн тэгээ өөрт байгаа өөртөө л ер нь сэтгэл хангалуун байхад суралцахгүй бол
өөртөө дутуу байгаа юмыг дандаа бусдаас ингээ хайж те бусдаас бус хүнээр бусдаар одоо нөхүүлэх гээд байдаг тийм одоо ер нь хандлага хүмүүст байдаг аа. 자, 그런데 결국에는 그렇게 아무리 찾아도 그것이 나에게 만족이 될 수 없습니다. Гэтэ хичнээн тэгэж одоо бусдаас хайсан ч гэсэн бусдаар нөхүүлсэн ч гэсэн өөрөө л одоо сэтгэл хангалуун байдалд суралцахгүй бол хичнээн одоо бусад хүнээс тэр юм олоод авчихсан дутууга гүйцээсэн байлаа ч гэсэн бас л сэтгэл хангалуун байж чадахгүй. Нэгэнт л сэтгэл хангалуун байж сураагүй учраас. 그래서 바울은 우리가 아까도 설명보았지만 예, 자족하는 그러한 믿음이 가장 행복하게 될 수 있다라고 말씀해 주고 있는 것입니다. Тийм учраас түрүүн тайлбар дээр ч гэсэн гарсан байгаа тийм ээ Илч Паул сэтгэл хангалуун байхад суралцсан юм аа. Бас Тимот дээр юу гэсэн гэхээр сэтгэл хангалуун байдал бол агуу ашиг тус мөн юм аа гэж хэлсэн байна. Сүсэгт байдал ба сэтгэл хангалуун байдал нь агуу ашиг тус мөн гэж. 자, 갈라디아서 5장 26절, 또 야고보서 3장 14절에서 16절에 이웃을 질투하는 것은 죄다. За цааш нь Галат 5-ын 26, Яков 3-ын 14-с 16. Галат 5-ын 26, Яков 3-ын 14-с 16 дээр хөрштөө атаарах нь гэм нүгэл юм аа гэсэн байна. 이 자기에 대한 만족이 없으니까 이웃이 뭔가 자기보다 더 나은 것이 있는 걸 보게 되면 이 질투하는 마음이 생기게 되는 겁니다. 질투. Өөртөө нэгэнт одоо сэтгэл хангалуун байж чаддгүй тэгж сураагүй учраас хөрштөө байгаа юм болгонд атаархдаг. Өөрт нь одоо юм байсан өөрт нь одоо тэр хөрштөн байгаа юм өөрт нь байсан ч гэсэн тэр хөршин өөрөөс нь арай л жоохон дээгүүр байх илүү байх юм бол илүү жоохон аз жаргалтай харагдах юм бол л тэгэл атаархаад идэг. 자, 시편 112편 9절에서 10절, 또 느헤미야 2장 10절에 이웃의 소유, 그러니까 이웃의 물건에 대해서 질투하는 것은 죄다. Цааш нь дуулал 112-ийн 9-с 10, Нехемия 2-ийн 10. Дуулал 112-ийн 9-с 10, Нехемия 2-ийн 10. За эдгээр ишлүүдээр болохоор хөршийнхөө эд юмсэд атаархах нь гэм нүгэл юм аа. 결국에는 이러한 마음으로 시작해서 어떻게 됩니까? 그걸 빼앗으려고 하겠죠, 이제. Хөрштэй байгаа эд юмсэд тэг хөршийнхөө эд юмсэд энэ атаархах сэтгэл чинь цаашаага юу болдог вэ гэхээр тэр юмыг нь булаах, дээрэмдэх, булгаалах гэх мэт гэм нүгэл болж хуурдаг байгаа. 자, 로마서 7장 7절에서 8절, 또 13장 9절, 또 골로새서 3장 5절, 또 신명기 5장 21절에 우리가 이웃의 소유에 대해서 잘못된 태도를 가지는 것은 죄다. За цааш нь Ром 7-гийн 7-оос 8, 13-ийн 9, Ром 7-гийн 7-оос 8, 13-ийн 9, Колосай 3-ийн 5, Колосай 3-ийн 5, Дэд хууль 5-ийн 21, Дэд хууль 5-ийн 21. За эдгээр ишлүүдээр юу хэлсэн байна вэ гэхээр хөршийнхөө эд юмсийн талаар буруу хандлагатай байх нь зүрх сэтгэлийн буруу хандлагатай байх нь гэм нүгэл юм аа. Хөршийнхөө эд юмсийн талаар зүрх сэтгэлийн буруу хандлагатай байх нь гэм нүгэл юм аа. 그 인간의 그 부패한 그 본성이 있기 때문에 항상 남의 것이 더 좋아 보이게 됩니다. Хүний одоо дотор сэтгэл бол нэгэнт ялцарсан тийм ээ гэм нүглийн улмаас ялцраа завхарчихсан тийм одоо сэтгэлтэй байдаг учраас үргэлж бусдын юм л илүү гоё, илүү сайхан харагдаад байдаг. 자, 그렇기 때문에 내 것에 대해서 만족을 하고 감사하게 되면 다른 사람 것에 대해서도 우리가 좋은 마음을 가지게 되는 것입니다. Тэгэхээр эндээс бид нар яаж ангижрах вэ гэхээр нэгэнт одоо бидний дотор тийм ялцарсан сэтгэл байна. Тийм болохоор бусдын юмд ч гэсэн дандаа одоо илүү харагдаж тий тэгэж одоо шунхаардаг ийм сэтгэллээс ангижрахын тулд
үргэлж талархах сэтгэлтэй байх юм бол талархаас сурчих юм бол бусдын одоо эд юмсийн талаарч гэсэн зүрх сэтгэлийн сайхан хандлагатай болох болно. 자, 여기 좀 해설을 우리가 좀 몇 개 참고하겠습니다. За өшөө бид нар одоо энэ дээр бас хэд хэдэн тайлбар өгөх хэрэгтэй байгаа. 자, 불만스러워하는 것은 왜 죄가 되는가? За ингээд сэтгэл хангалуун бус байх нь яагаад гэм нүгэл болдго юм бэ? 자, 이 불만의 영은 하나님의 섭리에 대한 불만족과 연관되어 있기 때문에 죄입니다. Сэтгэл хангалуун байна гэдэг бол тэгээ бурхны тэр хайр хишиг төлөвлөгөөний талаар сэтгэл хангалуун бус гонсгор байгаатай холбоотой учраас энэ нь гэм нүгэл болдго юм аа. Өөрөлдвөл өөртөө сэтгэл хангалуун бус тий үргэлж одоо сэтгэл дундуур байна гэдэг нь сэтгэл дундуур тийм одоо сүнстэй байна гэдэг нь бурхны тэр төлөвлөгөө бурхны хайр хишгийн талаар одоо гомдлож тий сэтгэл хангалуун бус байгаатай холбоотой учраас энэ нь гэм нүгэл болдог. 자, 그리고 이 불만스러워하는 사람은 하나님의 자신을 올바르게 대우하지 않는다라고 느끼는 사람입니다. За ер нь одоо сэтгэл хангалуун бус тий сэтгэл дундуур явдаг амьдардаг хүн бол бурхан надад одоо юу тий шудраг хандаж хандахгүй байна гэж дандаа санагддаг байгаа. Сэтгэл дундуур явдаг хүн бол бурхан надад юу байна 자, шудраг 예를 хандсан 들면, байна. Бусдад л илүү хандаад надад ингээд дутуу хандаад байна гэсэн тийм гомдолтой явж идэг байна. 자, 예를 들면, 혹시 이제 자녀들이 이제 여러 있으면 그 자녀들 가운데 이 부모에 대해서 좀 불만 있는 자녀들이 있을 겁니다. За жишээлх юм бол одоо бид нар үр хүүхдүүдтэй тийм ээ тэгтэл хүүхдүүд маань дундаас нэг нь ч юм уу хоёр нь тий зарим нь ингээд аав ээжтэй гомдлож сэтгэл дундуур байдаг хүүхдүүд бас байдаг. 이제 보통 이제 형제가 있다고 한다면 동생이 이 부모가 형한테는 더 많이 주고 자기한테는 조금밖에 주지 않는다. 이러한 이제 불만을 표하는 경우가 종종 있습니다. 아, 몽골은 거꾸로인데 거꾸로? 거꾸로 동생한테 설명해서 거꾸로. 거꾸로. 형이 이 동생한테 부모가 더 준다라고 이 불만을 가질 수가 있습니다. Тэгээ жишээлх юм бол одоо нэг ах トゥ хоёр байлаа гэхэд ах нь тэгээ монголчууд ер нь нөгөө аль сул дорой аль одоо багт нь л илүү хандаж тий багт нь л илүү ингээд өгдөг ч юм уу ингээд тэгтэл одоо ах нь ч юм уу их чинь тий дүүдээ хатаархаад тэгээ дүүд илүү өгчлөө дүүд одоо илүү сайн хандлаа энэ төр гэл нэг тэгдэг шүү дээ тий гомдлдог. 근데 거기는 이렇게 반대네요. 우리는 이제 보통 둘째가 이제 동생이 불만이 늘 많거든요. 이 그러니까 형에 대해서 부모한테 근데 이제 거기는 반대로 이제 형들이 뭐 동생들한테 불만이 있다는 한국 거죠. 처럼 비슷하는 경우도 있고 보통은 그러니까 대부분의 동생이 그런 아니 형이나 형들이 누나가 네. 그렇게 아, 불만을 가질 가능성이 높아요. 그렇죠. 동생들한테 더 이렇게 해주니까. 근데 네네네. 그게 사실은 맞긴 한데 동생들이 더 어리니까 이렇게 해주는데 형들이 네네네. 네. 근데 이제 한국은 이제 그 큰 네, 큰애가 더 선호를 그렇죠. 왜냐면 하죠. 네네네. 할아버지나 할머니들이 더 이렇게 챙겨주니까 네네네. 그 불만이 좀 덜해요. 근데 동생들은 음. 좀 있죠. 예. 어쨌든 그 네. 불만은 결국 이 하나님의 그 과실을 찾습니다. Яг нь солонгост болохоор эсэргээрээ байх нь илүү их одоо солонгосчууд ч нөгөө айлын ууган нь нөгөө гал голомтоо авч үлддэг тий аав ээжигээ одоо настай болоход нь асарч тойлдог. Одоо манай монголчууд болохоор отгон нь гал голомтоо сахидаг тий аав ээжигээ хөгшрөхт нь ингэж асардаг гэсэн утгаараа
ер нь багтаа илүү одоо хандах ч юм уу. Эсвэл мэдээж дүүд нэмчин дүүд нь илүү ингээ ханддаг тийм юу байгаа шүү дээ. Солонгост болохоор жоохон эсэргээрээ айлын ууганд нь илүү хандаж өвөө эмээ нь одоо ууган хүүхдтэй илүү амь байдаг ч юм уу. Одоо тийм надад зөрүү жоохон байгаа л да. Тэгэхээр ямар ч байлаа гэсэн ер нь ах дүүсийн хооронд, эгч дүүсийн хооронд гэж бие биендээ ахтаархах илүү хандлаа одоо надад дутуу хандлаа гэх мэт тиймэрхүү асуудал гардаг. Гэхдээ ямар ч нөхцөл байлаа гэсэн иймэрхүү байдлаар одоо бурхан надад шудраг бус аав ээж маань надад шудраг бус хандж байна гэсэн ийм юу хандлага тийм одоо гоморхол бол байж л байдаг. 자, 사실은 여러분들이 다 부모가 되시니까 그 가령 두 자녀가 있게 됐을 때 그 자녀에게 꼭 필요한 걸 이렇게 주게 되는 거죠. Тэгээ эцэг эхчүүд одоо та хоёр бүгдээрээ л аав ээж нар байгаа бох. Тэгэхээр аав ээж нарын зүгээс бол ер нь бол одоо эрүүл ухаантай эрүүл одоо гэр бүл бол хоёр хүүхэд одоо ах トゥ хоёр ч юм уу эгч トゥ хоёр байлаа гэхэд аль альсанд нь л адилхан л хандахыг хичээдэг тий адилхан л ингээ ханддаг үстэй. Тэрнээс ш одоо ялгуурлаад нэгэнд нь илүү нэгэнд нь дутуу хандаад байдаггүй шүү дээ. 근데 자녀들은 항상 남보다 더 많이 받기를 바라니까 그러한 마음이 있기 때문에 항상 불만을 갖게 되는 겁니다. Харин хүүхдүүдийн зүгээс харахад үргэлж одоо биентэйгээ өрсөлдөж тий бусдаас илүү гарахыг илүү авахыг санаарахдаг тийм одоо нэгэнт ялзарсан тий гэмт хүний төрх дотор нь байж идэг учраас хүүхдүүд одоо аав ээжигээ бидэнд ялгууртай хандлаа тэрэнд нэхийг надад болохоор дутуу өгчлөө гэж тэгэж одоо шунхаа сэтгэлээр тэгэж хүлээж авдаг болохоос ш эцэг эхчүүд бол адилхан л хандж байгаа. Яг л тэр хүүхдтэй таарсан нэг л өгч тэр хүүхдтэй хэрэгтэйг нь л өгч байгаа шүү дээ. 자, 그렇기 때문에 이 불만은 불경스러운 태도이고 또 하나님의 선하심과 사랑을 불신하는 태도입니다. 불경스럽다는 거는 경건스럽지 않다. 경건. 예. За тэгэхээр одоо энэ сэтгэл дундуур байна гэдэг бол одоо гомдлож байна гэдэг бол ийм одоо бурханлаг бус хандлага бөгөөд бурхны сайн гэдэгт бас бурхны хайранд итгэхгүй байгаа хандлага юм аа. Тэгэхээр сэтгэл дундуур байдал гэдэг бол бурханлаг бус хандлага бөгөөд бурхны сайн балан бурхны хайранд итгэхгүй байгаа хандлага юм. 우리가 다시 강조하면은 이 자족하는 그러한 이 신앙을 가져야 된다. 자족하는 마음. Тэгэхээр энэ эцэстээ юуг хэлээд байна, юуг онцлоод байна гэхээр ерөөсөө сэтгэл хангалуун байж сурах хэрэгтэй гэдгийг л хэлж байна. 그러니까 원래 내 것이 하나도 없었던 거예요, 우리는. 내 게 없습니다. 내 것이 없습니다, 원래. Тэгээ угаасаа л бидэнд юу ч байгаагүй шүү дээ. Бид нар юу ч байхгүй ирсэн дээ. Энэ дэлхийд ирэхдээ юу ч авч ирээгүй. 그러니까 다 하나님이 주신 거니까 우리는 뭐 적게 주던 많이 주던 항상 거기에서 그것에 대해서 우리는 감사할 뿐입니다. Бидний бүгд л бидэнд байгаа бүхэн бол бурхны л өгсөн зүйл учраас үргэлж түүндээ талархалтайгаар амьдрах хэрэгтэй юм аа. 자, 우리 잠깐 байна уу? 쉬고 하겠습니다. 자, 감사합니다. 자, 이 시기하는 것이 무엇이고 왜 이 그릇된 것인가? За дараагийн тайлбар нь болохоор атаарх нь гэж юуг хэлэх ба яагаад энэ нь буруу вэ? 자, 이 시기하는 것은 이 다른 사람들이 가지고 있는 거, 또 즐기는 거, 이것에 대해서 이기적이며 또 적대적인 그러한 마음을 갖는 것입니다. За атаархах гэж юуг хэлж байна гэхээр бусдын одоо эд зүйлс болон сайн сайхны талаар хувиа хичээсэн дайсагнасан одоо мэдрэмж юм аа. Атаархах гэдэг нь бусдын эд зүйлс болон сайн сайхны талаар хувиа хичээсэн
дайсагнасан мэдрэмж. 그러니까 쉽게 말하면 좋은 마음을 갖는 게 아니고 나쁜 마음을 갖는 거예요. За нэг үгээр хэлэх юм бол бусдын талаар ер нь одоо сайн сайхан сэтгэл биш, ерөөсөө муу муухай сэтгэл, атгаг муу санаа агуулж явна л гэсэн. 근데 내가 어떤 만족을 하지 못하면 그들도 상대방도 그걸 누리지 못해야 된다. 이런 것을 의미합니다. За бас өөрөөр өөрөөр тайлбарлах юм бол татархам гэдэг бол өөртөө сэтгэл дундуур байгаа учраас бусад хүмүүс ч гэсэн надаас сайн сайхан явж болохгүй, надаас илүү байж болохгүй гэсэн тийм одоо муу санаа гэсэн үг юм. 자, 그래서 이러한 이 시기하는 것은 굉장히 이 죄악적이고 또 이기주의, 자기만 생각하는 거, 남을 생각하지 않고 이런 것에서 나오는 거기 때문에 잘못된 것이다. Тэгэхээр энэ атаархах сэтгэл бол одоо нүгэлт тийм хувиа хичээсэн байдлаас бий болдог учраас энэ нь буруу юм аа. 자, Нүгэлт хувиа хичээсэн байдлаас бий болдог. 자, 이기적이다라는 말은 이제 자기만 생각하는 거예요. 자기만 위해서 하는 거예요. 이러한 хувиа 것이, 예, 네 말씀하세요. 네네. 이러한 이기적인 이러한 마음에서 이 시기하는 마음이 이제 생기게 되는 것입니다. Хувиа хичээх гэдгийг бол та нар ойлгож байгаа шүү дээ. Тэгээ зөвхөн өөрийгөө боддог, бусдыг юусаа боддгоо. Тэгэхээр тийм одоо зүрх сэтгэлээс энэ атаархах сэтгэл төрөн гардаг учраас энэ нь буруу юм аа. 자, 그리고 세 번째 질문, 이 해설을 보면은 이웃의 행복에 마음 아파하는 원인은 무엇인가? За 3 дахь тайлбар нь болохоор хөршийнхөө аз жаргалт атаархдаг шалтгаан нь юу юм бэ гэж. 이 질문 자체가 여러분 이해가 잘 안 되시죠? За энд болохоор яг өгчилж орчуулах юм бол хөршийнхөө аз жаргал сэтгэл өвддөг учир нь юу вэ гэж байгаа. Сэтгэл өвдөг атаархах биш. Би сая атаархах гэж орчуулчлаа л да. Сэтгэл өвддөг шалтгаан нь юу вэ? Энэ асуултыг та нар ойлгож байна уу? 내 옆에 있는 친구가 잘 되면 마음이 기뻐야 되는데 왜 마음이 아플까라는 질문입니다. За миний дэргэд байгаа найз маань, хөрш маань хэрвээ жаргалтай, сайн сайхан байх юм бол хамт баярлаж тэгэх ёстой байтал ягаад сэтгэл өвддөг юм бэ 자, гэдэг 그것은 асуулт байна. 인간의 이 타락한 마음 때문에 그렇습니다. За энэ бол ерөөсөө хүнд байдаг тэр ялцарч завхарсан сэтгэлээс болдгоо. 이러한 마음은 그 아담 이후로 예, 두 아들이 있었죠. 가인과 야벨. За Адамын хоёр хүү байсан тий. Нэг нь Каин, нэг нь Абель гэд. 그런데 이 아들들이 이제 그 죄성을 가지고 태어났기 때문에 결국 이 형이 동생 아벨을 죽입니다. За тэгээд Адамаас хойш төрсэн бүх хүн төрлөختөн бол бүгдээрээ төрөлхийн гимнүгэлтэй төрсэн байгаа тийм үү. За тэгээд Каин Абель хоёр ч гэсэн мөн адилхан. Тийм учраас ах нь дүүгээ алцсан байдаг. 자, 그 이유가 여러분 잘 알듯이 하나님께서 아벨의 제사는 받으시고 가인의 제사는 받지 않았기 때문입니다. За яагаад одоо тэгж дүүгээ алхад хүрсэн бэ гэхээр бурхан дүүгийнхэн тахилыг, дүү Абелийнхэн тахилыг таалаад ах Каиныхын тахилыг таалаагүй. Тийм учраас ах нь дүүгээ алцсан. 자, 그렇다고 예, 가인이 하나님께서 자기 제사를 받지 않았다고 해서 동생을 죽일 수 있는 이유가 될 수 없죠. За яг бурхан өөрийнх нь одоо юуг тахилыг таалаагүй байж болно тийм үү. Гэтэл одоо тэгж бурхан миний тахилыг таалж хүлээж авсангүй гэсэн гэдэг нь дүүгээ одоо алах шалтгаан болж чадахгүй шүү дээ.
하나님이 자기의 제사를 받지 않았으면 자기의 잘못을 깨닫고 회개해야 되는 것이 정상이겠죠. Хэрэг бурхан өөрөх нь тахлыг таалаагүй байх юм бол өөрөөсөө тэр шалтгааныг хайж тий би одоо буруу тахил өргөсөн байна. Тийм учраас бурхан таалагдсангүй гэж өөрөөсөө тэр учрыг хайж гэмших ёстой байтал. 자, 그런데 이 가인이 회개하지 않고 그 동생에 대한 그 시기심, 그러한 마음으로 결국 동생을 죽게 한 것입니다. 죽인 것입니다. Гэтэл Каин болохоор ерөөсөө тэгэж гэмшээгүй, өөрөөсөө буруу хайгаагүй, учрыг хайгаагүй, гэмшээгүй. Тэр ч тэгэл одоо тэр нөгөө дүүдээ атаархах сэтгэл төрөөд тэгээд дүүгээ алчихсан байна. 자, 그래서 그러한 이 마음들이 우리에게도 다 있다라는 것을 우리가 기억을 해야 됩니다. Тэр энэ бол зөвхөн Каины асуудал биш. Биднэрт ч гэсэн яг тийм ялзарсан зүрх сэтгэл угаасаа тэ төрөлхийн байдаг гэдгийг бид нар мэдчих хэрэгтэй. 자, 그렇기 때문에 이 십계명은 그렇게 하지 말라라고 우리에게 말씀을 주시는 거죠. За тэгээд энэ 10 дугаар хуулийг болохоор та нар битгий тийм байгаарай, битгий тэгж амьдраарай гэсэндээ бурхан өгсөн байна. 자, 여기 보면은 이 나봇의 포도원의 이야기가 있습니다. 성경에. За Библиэлд одоо олон түүхүүд байдгийн нэг нь болохоор Наботийн одоо эдлэн газар энэ тухай түүх байдаг тийм ээ. 여러분 잘 알듯이 그 당시 이제 아합이 이스라엘의 왕이었습니다. Та нар сайн мэдж байгаа байх. Тухайн үед бол Израилийн хаан нь Ахав гэдэг хаан байсан. 근데 이 포도원이 있는데 그 포도원의 주인은 나봇이었습니다. 나봇. За тэгээд тухайн үед Набот гэдэг хүнд тэр нөгөө усан үзмийн талбай байсан. 그런데 이 아합이 그 포도원을 너무나 갖고 싶었던 것입니다. Гэтэл нөгөө Ахав хаан болохоор тэр Наботын тэр усан үзмийн цэцэрлэгийг авах тийм шунал маш их хөдөлж байсан. 자, 그래서 병이 났습니다. За тэгээ бүр тэр шуналдаа амтаад бүр өвдсөн гэж байгаа. 자, 그런데 이 아합의 아내 이세벨이 계략을 세워서 이 나봇을 죽이고 이 포도원을 결국 빼앗습니다. За тэгээ яасан бэ гэхээр Ахабын эхнэр Изебел гэж хатан байгаа. Тэгээ Изебел одоо арга сүйгчлээд тэр Наботыг алаад тэр усан үзмийн талбайг нь нөхөртөө Ахав хаанд авчихсан байна. 자, 그러니까 이 인간이 이렇게 죄성으로 인해서 그 시기심으로 다른 사람들의 것을 빼앗고 또 심지어 죽이기까지도 하는 이러한 일들이 상당히 많이 일어난다라는 것을 우리가 잘 알아야 되겠습니다. Тэр хүмүүс гэдэг бол ийм одоо муухай ялзарсан тэ зүрх сэтгэлтэй байдаг байх нь тэ түүнийхээ улмаас одоо бусдад атаархаж зүтгөрхөж бүр эцэстээ тэр хүний амь хорогоос ч одоо буцдаггүй тийм аимшигтай зүрх сэтгэл хүний дотор байдаг байх нэ гэдгийг бид нар үргэлж санаж сэрэмжилж явах хэрэгтэй. 자, 그렇기 때문에 또 반복하지만 자족하는 그러한 마음을 가져야 된다. Тийм учраас бид нар дахин онцолж хэлж байна тийм ээ. Өөртөө сэтгэл хангалуун байж сураа. Өөрт байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун амьдрч сураа гэж одоо дахин онцолж хэлмээр байна. 그것은 항상 하나님 앞에 감사하는 그러한 마음이다라는 것입니다. Тэр үргэлж өөрт байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун байна гэдэг бол бурханд үргэлж талархаж амьдарч байгаагийн нэг жишээ юм аа. 자, 149문입니다. 자, 우리가 이 하나님의 계명들을 그러면 완전하게 지킬 수 있는 사람이 있는가? За 149-р асуулт. Бурхны тушаалуудыг бүрэн сахиж чаддаг хүн бий юу гэсэн асуулт. 자, 우리가 지금까지 우리가 십계명 쭉 우리가 오랜 시간 동안 우리가 살펴보았는데 그 계명들을 완전히 지킬 수 있는 사람이 있는가라는 질문입니다. Өнгөрсөн хугацаанд бид нар маш урт удаан хугацааны
турш энэ 10 хуулийн талаар суралцлаа шүү дээ. Тэгээд энэ 10 хууль те энэ 10 тушаалуудыг одоо бүрэн дүүрэн нэхийж одоо алгасалгүйгээр бүрэн дүүрэн сахиж амьдрч чаддаг хүн байдгийм үү? Байгаа юу гэсэн асуулт байна. 자, 답은 완전하게 지킬 수 없다. За хариулт нь болохоор бүрэн дүүрэн сахиж чадахгүй гэсэн асуулт нь хариулт байна. 우리의 생각과 말과 행동에서 매일 우리가 지키지 못한다라는 것을 우리에게 말씀하고 있습니다. Бид нөр өдөр бүр бодол санаагаараа, үг яриагаараа, үйлдэлээрээ эдгээр тушаалуудыг зөрчиж байдаг. 자, 그럼 뭐 지키지도 못할 것을 왜 우리에게 이렇게 명령하셨는지라는 또 의문이 또 생길 수 있겠죠. За тэгвэл эндээс бас нэг асуулт гарч ирж болно тийм ээ. За ингээд нэгэнт одоо хүмүүс захиж чадахгүй одоо үгээрээ ч юм уу, бодлороо ч юм уу, үйлдэлээрээ ч юм уу ямар нэгэн байдлаар өдөр болгон зөрчдөг юм болвол яагаад ийм одоо сахиж биелүүлж чадахгүй тушаалуудыг биднэрт өгсөн болоо гэсэн асуулт гарч ирж магадгүй. 자, 우리는 이 계명을 통해서 무엇보다도 하나님은 어떤 분이시다라는 것에 대해서 우리가 알아가게 되는 것입니다. Тэгэхээр энэ тушаалуудаар дамжуулаад юуны өмнө бурхан ямар бурхан юм бэ гэдэгт бид нар суралцах ёстой. 자, 그리고 우리가 지키지 못하게 되는데 그것은 그렇게 되면서 우리가 어떠한 이 존재인지에 대해서 깨닫게 된다라는 것입니다. За түүний дараа бид нар нэгэн тал одоо өдөр тутамдаа үнийг ямар нэгэн байдлаар зөрчиж байдгаа тий бид нар бол бүрэн дүүрэн сахиж биелүүлж чаддаггүй гэдгээр дамжуулаад бид нар юуг ойлгож авах вэ гэхээр тэгвэл хүн бид нар чинь ямар орших юм бэ? Хүмүүс бид нар чи одоо ямар сул дорой тий иймхэн юмыг ч гэсэн нэг 10хан зүйлийг ч гэсэн ерөөсө зөрчихгүй амьдрч чаддгүй тийм өчүүхэн дорой юм мэдээд энэ шүү дээ гэдгийг одоо мэдэж авах ёстой гэсэн үг. 자, 그러니까 우리는 이 계명들을 통해서 우리는 결국 이 죄인일 수밖에 없고, 자, 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 하나님의 은혜와 사랑 안에서 우리가 살 수밖에 없다라는 것을 결국 우리가 깨닫게 되는 것입니다. Тэгээ цаашлах юм бол ийм одоо гим нүглэлээр дүүрэн угаасаа төрөлхийн одоо нүгэлтнүүд юм байна гэдгийг ойлгож ухаарч авахын зэрэгцээ тэгэд ийм нүгэлт хүмүүсийг бурхан одоо чи миний тушаалуудыг биелүүлсэнгүү чи ийм гим нүгэлтэй гэдэг ингээд юу шийтгээд тэгээ устгахгүйгээр өдий хүртэл амьд ингээд хамгаалаад амьд ингээд байлгаад байгаа нь ерөөсөө л Бурхны одоо бүрэн төгс хайр нэгүслийн улмаас өнөөдөр хүртэл би амьд оршиж байгаа юм байна гэдгийг одоо ойлгож ухаарах хэрэгтэй байна. 자, 그러니까 어차피 완전하게 지킬 수 없으니까 그냥 대충 지켜라 그런 의도가 아니라 하나님 앞에 우리는 겸손하게 우리를 만들어 가게 하신다라는 의미가 있습니다. Гэхдээ одоо нэгэн тийм биелүүлж чадахгүй юм чинь яахав тэгсэн гэсийгээд нэг биелүүлсэн болоод амьдраа гэсэн одоо хэлбэр төдий тушаалуудыг өгсөн хэрэг юусаа биш ээ. Угаасаа биелүүлж чадахгүйг нь мэдсэн хэрнээ одоо энэ тушаалуудыг өгөөл тэгэл за яах вэ та нар нэг биелүүлсэн болоод эсвэл чадах хэмжээгээр нэг биелүүлсгийгээд тэгээсгийгээд нэг амьдраа гэсэндээ өгсөн хэрэг биш. Харин 그 마지막 부분을 다시 말씀해 주세요. 네, 우리가 겸손하게 하나님 앞에 겸손하게 харин 나아가게 합니다. 네네. За харин бурхны өмнө даруй амьдраа. биелүүлж чадахгүй юм бол тэр хэрээрээ даруй бай. 그래서 даруй 우리가 амьдраа. 열 계명이죠. 열 계명. 열 개를 우리가 완전히 지켜야 되겠다라는 생각보다도 우리가 한 계명이라도 최선을 다해서 내가 지켜야 되겠다. 이런 마음이 더 중요한 것입니다.
Тэгэхээр энд одоо юу чухал вэ гэхээр одоо 10 тушаал байгаа шүү дээ. Энэ 10 тушаалыг одоо аруулангийн биелүүлэн тэртээ гээд ингээд зүтгэж болох юм. Тэгтээ тэртээ дөрвөө одоо хүн гэдэг маань хязгаартай учраас биелүүлж чадахгүй. Тэгвэл энэ 10-ын дундаас ядчил одоо нэгийг нь би үнэхээр бүрэн дүүрэн сахиж биелүүлж амьдрья гэж ингэж хичээж чармааж тий нэгийг одоо биелүүлдэг болсон бол дараа нь хоёрыг ч гэдэг юм. Ингэж хичээж чармааж амьдрах ёстой юм аа. 자, 여기 관련된 성경을 보면은 야고보서 3장 12절, 그리고 요한복음 15장 5절, 또 로마서 7장 3절에도 어떤 인간도 하나님의 계명을 완전하게 지킬 수는 없다. Энэ 149 асуулттай холбоотой ишлүүд нь болохоор Яков 3:12, Иохан 15:5, Ром 7:3. Яков 3:12, Иохан 15:5, Ром 7:3. За энэ дээр ямар ч хүн бурхны тушаалуудыг бүрэн сахиж биелүүлж чадахгүй. 자, 전도서 7장 20절, 요한일서 1장 8절, 10절, 또 갈라디아서 5장 17절, 로마서 7장 18절, 19절에 어떤 인간도 성령의 도움으로 받은 어떤 은혜로든지 이 하나님의 계명을 완전하게 지키지는 못한다. Дараагийн ишлэлд нь болохоор номлогчийн үгс 7:20, 1-р Иохан 1:8, 10, Галат 5:17, Ром 7:18-19. Номлогчийн үгс 7:20, 1-р Иохан 1:8, 10, Галат 5:17, Ром 7:18-19. За энэ дээр болохоор 자, 그러니까 юу гэсэн байна гэхээр ямар ч хүн яг одоогийн энэ амьдралдаа ариун сүнсний тусламжаар авсан ямар ч одоо нэгүслэр ч гэсэн бурхны тушаалуудыг бүрэн дүүрэн сахиж чадахгүй. 자, 그래서 나는 계명을 그래도 잘 지키고 있다. 이러한 마음, 또 나는 다 지켰다. 이러한 생각, 이것은 굉장히 그러니까 이제 교만한 거죠. За тэгээ хэрвээ одоо бидний дунд би бурхны тушаалуудыг сахиж амьдрдаг, би бурхны тушаалуудыг сахиж чадна гэх мэтчлэн ярьж байгаа хүмүүс бол маш одоо аимшигтай бардам сэтгэл байна гэсэн үг. 창세기 6장 5절, 또 8장 21절, 로마서 3장 9절, 또 야고보 3장 2절에 모든 인간은 매일 생각과 말과 행동에서 그것들을 어긴다. Эхлэл номын 6-гийн 5, 8-ийн 21, Ром 3:9-19, Яаков 3:2-оос 13. Эхлэл 6-гийн 5, 8-ийн 21, Ром 3:9-19, Яаков 3:2-оос 13. Эдгээр ишлүүдээр болохоор бүх өндөрлөгтөн өдөр тутмын бодол санаа, үг яриа, үйлдэлээрээ тэдгээрийг зөрчиж байдгаа гэсэн. 그래서 결국 이 계명은 하나님의 은혜와 사랑을 더 깨닫도록 그렇게 만들어 주는 것입니다. Тэгэхээр энэ 10 хууль болвол ерөөсөө бурхны хайр ба нэгүслийг илүү бидэнд ойлгуулж, илүү мэдрүүлж өгч байдаг зүйл байна. 왜냐하면 우리가 열심히 순종하려고 노력은 하지만 늘 부족하고 또 늘 항상 우리가 죄를 짓기 때문에 우리는 늘 겸손하게 될 수밖에 없습니다. Ягаад гэвэл бид нэр хичнээн одоо хичээж чармайлаач гэсэн байдгаараа одоо зүтгэж тийм ээ биелүүлэхийг хичээлээч гэсэн нэг л мэтгэд гэм нүгэл хийчихсэн нэг л мэтгэд энэ 10 тушаалын аль нэгийг зөрчиж өгсөн байдаг учраас бид нар одоо бурхны өмнө яалтчгүй одоо даруух нар очихоос аргагүй болтгоо. 우리가 그래도 나름대로 열심히 계명을 잘 지키는 분들이 계십니다. Тэгсэн ч гэсэн одоо бидний эргэн тойргонд өөрийнхөө чадах хэмжээгээр энэ тушаалуудыг сахин биелүүл гэж хичээж явдаг хүмүүс олон бий. 자, 그럼에도 불구하고 내가 이 계명을 완전히 지킬 수 없다라는 것을
늘 항상 기억을 해야 됩니다. Тэгээ тэр одоо хичээж амьдардаг тэр хүмүүс ч гэсэн хэдийгээр хичээлээ ч гэсэн би бол бүгдээрингийн сахин биелүүлж чадахгүй гэдгийг даруугаар бүлээн зөвшөөрж амьдрах хэрэгтэй. 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면, 내가 누군가보다 더 열심히 내가 더 많이 계명을 지키기 때문에 나 자신이 저 사람보다 더 의롭다라고 생각할 수 있기 때문에 그렇습니다. Яагаад би ингэж хэлж байна вэ гэхээр би бусдаас илүү энэ хүнийг бодвол тэр хүнийг бодвол бурхны хуулийг чадлаараа ингээд сахин биелүүлж хичээж амьдрдаг гэсэн гэж одоо бодож эхлэх юм бол тэр хүн яг бардам болж эхэлнэ. Ямар ч байсан би одоо тэрнээс илүү. Ямар ч байсан би тэрнийг бодох юм бол одоо бурхны хуулийг сахиж биелүүл амьдардаг гэсэн ийм одоо бусдаас ихэрхэх гэсэн тэ бардам сэтгэл үүсч болох учраас 가령 자기 스스로 판단하기를 나는 그 열 계명 중에서 한 여덟 개는 지킨다 생각이 되는데 다른 사람들은 뭐 두 개, 세 개밖에 못한다. 라고 그렇게 남을 판단할 수 있습니다. тэгээд үүнээс улбалаа тий өөрөө өөртөө дүн тавиал бусдад дүн тавиал би бол энэ 10 хуулиас нэг 7 8-ыг нь бол биелүүлж амьдардаг. Гэтэл тэр нөхөр бол нэг 3 4-ийн сахиж биелүүлж амьдарч гин үгүй юу гэх мэтчлэн бусдыг тий шүүмжлэх, бусдыг дүгнэж дүн тавьж үнэлэх ийм одоо бартам сэтгэл бидний дотор төрж болзошгүй учраас 자, 물론 내가 다른 사람보다 두 개, 세 개 더 계명을 잘 했기 때문에 저 사람보다 더 내가 더 낫지 않는가 그렇게 생각할 수는 있습니다. мэдээж яг хүнд тийм бодол төрж болно л да. Би тэр хүнийг бодох юм бол амарчсан нэг 2 3 хууль илүү сахиж биелүүлж амьдардаг гэсэн бодол зураас төрж болох юм. 자, 그런데 반대로 내가 한 개를 범했을 때 하고 또 다른 사람이 뭐 여덟 개를 범했을 때 결국에는 한 개를 범한 거나 여덟 개를 범한 거나 결국 죄를 진 면에서는 다르지 않다라는 것을 우리가 기억을 해야 됩니다. Гэхдээ эсрэгээр нь бодоод үзэх юм бол за яг би одоо тэр хүнээс нэг 2 3 хуулиар илүү явж иж болох байдаг байж болох юм да. Гэхдээ эсрэгээр нь одоо дүгнээд үзэх юм бол би одоо нэг хууль зөрчлөө. Нөгөө хүн болохоор 3 4 хууль зөрчлөө гэж бодоход нэг хуульч зөрчсөн байна уу? 3 4 хууль зөрчсөн ч байна уу? Эцэст хуйлаа л адилхан нүгэл үлдчихэж байгаа байхгүй. Хуйлаа л адилхан нүгэлтэн гэж тооцогдож байгаа. 자, 그러니까 죄의 형량은 좀 차이가 날 수 있겠죠. 왜냐면 저 사람은 더 많이 죄를 졌으니까. 하지만 나도 한 개의 죄를 졌다면 그것은 결국 그 한 개의 죄로 인해서 나도 죄인에 불과하다라는 것을 우리가 반드시 기억을 해야 됩니다. Яг нөгөө тэр хуулийг тэр хүн 3 4 хууль зөрчиж байгаа учраас тэр 3 4 хуульд нь одоо оноож байгаа яаллынх нь шийтгэлийнх нь хэмжээ бол их байж болох юм л да. Илүү хүнд шийтгэл оногдсон тийм ээ. Би бол нэг л хуулийг зөрчсөн учраас тэр нэг л хуулинд тохирсон тэр хүний бодвол арай хөнгөн шийтгэл надад оногдож болох юм. Тэр яаллын тэр шийтгэлийн тэр хүнд хөнгөн нь арай өөр байж болох ч гэсэн эцэс би ганцхан хууль зөрчсөн байлаа гэд чи ганцхан хууль зөрчсөн юм чи яах вэ чамайг нүгэлтэн гэж тооцоо болио гэж хэн ч хэлэхгүй бурхан ч тийм хууль байхгүй тийм ёс байхгүй тийм учраас эцэст адилхан л бид 7 8 хууль чанаа хэд ч тэр хүнээс илүү олныг сахидаг байснаа ганц хуулийг зөрчлөө ч гэсэн яг тэр хүнтэй адилхан дахиад нүгэлтэн гэдгээрээ л тооцогдож байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бол ингээд эцэст адилхан юм гэдгийг сайн бодох хэрэгтэй. 자, 그러니까 우리가 이 계명을 순종하면서 하나님의 은혜를 우리가 생각하지 않게 된다면 그때부터 우리는 바리새인이 되게 되는 것입니다. Тэгэхээр бид нар энэ хуулийг сахин биелүүлэхтэй холбоотой одоо би илүү байна уу чи дутуу байна уу гэсэн
ийм одоо зүйл ярьж байхын оронд энэ хуулиар дамжуулаад бурхны тэр нэгүсэл те бид бүгдэд хандсан надад хандсан тэр нэгүсэл ямар айгуу гайхалтай юм бэ, ямар өгөөмөр юм бэ гэдгийг л одоо энэ хуулиар дамжуулж мэдэрч түүнд талархаж амьдрахгүй юм бол бид нар энэ хуулийг сахихтай холбоотой бөөн одоо дүрм журм гаргаад үнэлгээ тогтоогоол тий бусдыг хэмжээл яг л нөгөө адилхан юу фарисеучуд болноо гэсэн үг юм. 우리는 그들을 또 율법주의자들이라고 이렇게 부르죠. Бид нар тэр одоо юг фарисеучудыг тий хуулийг хит баримтлагчид 율- хит 율법주의, 예. хит хуульчрахах үзэлтнүүд ч гэж нэрлэдэг байгаа. 율법주의라는 말은 결코 좋은 말이 아닙니다. Тэр хит хуульчрахах үзэлч гэдэг юм уу? Хуулийг баримтлагчид гэдэг нь л тийм сайн юу үг биш. 자신들이 계명을 지킴으로 자기의 의의를 드러내려는 자들을 율법주의자들이라고 말하는 것입니다. Хит зарчимч гэж бас арай ойртуулж хэлж болох юм тийм. Энэ нь бол юу гэсэн үг вэ гэхээр өөрсдөө одоо хуулийг хит чанд сахиж тийм сахидаг гэж ингэж үзэж тэгээ бусдыг тэр одоо хэмжүүрээр хэмжиж байдаг хүмүүсийг хэлж байгаа. 그래서 이들은 다른 사람들을 함부로 판단하고 정죄합니다. Ийм хүмүүс болохоор бусдыг бол хамаа намаагүй ингэж дүгнэж шүүмжилж байдаг. 그리고 하나님의 은혜를 깨닫지 못합니다. За тэгээд бурхны тэр нэгүслийн ерөөсөө ойлгодгүй ийм хүмүүс л. 그래서 내가 이 계명을 지켜서 의인이 된다. 자신이 의인이다. 이렇게 믿는 것입니다. Тэгээд тэрий юу гэж бодож байдгийг гэхээр ерөөсөө би энэ хуулиудыг сахин биелүүлснээр би зөвхт болно. Би одоо сахин биелүүлдэг учраас би зөвхт хөм гэж бодож явж байдаг. 자, 그것은 하나님에 대해서 바로 알지 못하는 것입니다. Энэ бол ерөөсөө бурхныг ямар бурхан бэ гэдгийг нь зөв одоо ойлгож таньж мэдээгүйгээс болж байгаа юм аа. 자, 그런데 이 바리새인들처럼 오늘날에도 여전히 그렇게 생각하는 사람들이 많습니다. Өнөөдөр ч гэсэн энэ яг фарисеучуд шиг хүмүүс бидний бодсноос айгүй олон байж байгаа. 그러니까 율법주의적으로 이렇게 신앙생활하는 사람들을 가리키는 것입니다. Тэр фарисеучуд гэж одоо хэнийг хэлээд байна гэхээр энэ итгэлийн амьдралаар амьдрахдаа ерөөсөө ийм зарчимч хит зарчимч хит одоо хуулийг баримталсан ийм итгэлийн амьдралаар амьдрдаг хүмүүс гэлж байгаа. 내가 이 계명을 잘 지켜서 의인이 돼야 되겠다라는 생각을 말합니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо итгэгч хэрнээ итгэгч гэж чуулганд явж байгаа тэгсэн хэрнээ би энэ хуулиудыг энэ дүрм энэ хууль тушаалуудыг сахин биелүүлснээр зөвхт болно зөвтгөгдөн гэсэн ингэж итгэж үнэмшиж явдаг хүнийг хэлж байгаа. 자, 그렇기 때문에 우리가 이 교리 문답에서 그럴 수 없다라고 분명하게 말씀해 주는 것입니다. Харин энэ дэлгэрэнгүй катехизм маань юу гэж хэлж байна гэхээр тийм байх боломжгүй тэгж болохгүй гэж хэлээд байгаа. 우리가 의롭게 되는 것은 계명을 순종해서 되는 것이 아니라 하나님의 은혜로 예수 그리스도를 믿음으로 우리를 의롭다 이렇게 칭해 주시는 겁니다. Яагаад болохгүй гэж хэлж байгаа гэхээр бид нар одоо бурханд зөвхт хүмүүс гэж тооцогдох болсон тийм үү? Гэхдээ бидний тэгж зөвхт хүмүүс гэж тооцогдох болсон нь бид нар энэ хуулиудыг сахин биелүүлснээс болоод зөвхт болчихсон юм бишээ. Харин бурхны нэгүслэр Иесус Христийн тэр бидний төлөөх амиа өргөлдөөр дамжуулж бид нар бурханд зөвхт гэж тооцогдох болсон байна. 그리고 우리가 이 계명을 우리가 순종하는 것은 하나님의 명령이고 또 그 하나님의 은혜에 감사하기 때문에 우리가 이 말씀을 우리가 기쁨으로 순종하는 것입니다. Тэгээд энэ бурхны тушаалууд буюу бурхны энэ үгийг бид нар бас сахин биелүүлж амьдрдаг тийм үү. Тэгтээ энэ сахин биелүүлж байгаа маань болохоор зөвхт болох гэж бурханд одоо бурхны өмнө өөрийгөө зөвтгөх гэж ингэж сахин биелүүлж байгаа биш харин бурхны тэр хайр нэгүсэлд талархсан да
дуулууртайгаар үнийг өөр аяндаа цаанаасаа талархсаж байгаа учраас аяндаа цаанаасаа Бурхны үгийг үгэнд дуулууртай Бурхны үгийг биелүүлж амьдрья гэсэн сэтгэл аяндаа цаанаасаа урхан гардаг учраас бид нар сахин биелүүлэхийг хичээдэг. 자, 그러니까 여러분, 굉장히 중요한 제가 말씀을 드리는데, 이 계명에 대한 태도가 에, 완전히 두 가지 다른 태도가 있다라는 거예요. Тэгэхээр би танарт маш тодорхой хэллээ. Энэ Бурхны өгсөн энэ тушаалууд тийм ээ энэ үг Бурхны энэ үг тушаалууд энэний талаар ийм хоёр эрсдэс хандлага байдаг байх нэ. Эрсдэс хоёр хандлага байдаг байх нь. 자, 한쪽은 내가 이 계명을 지켜서 의롭게 된다. 이게 바로 율법주의라고 했습니다. За нэг нь болохоор яг тэр нэг хуулийг баримтлагч тийм ээ. Би энэ хуулиудыг сахин биелүүлснээрээ бурханд зөвхт гэж тооцогдно гэж бодож идэг тийм нэг хандлага байна. 그러나 우리는 하나님의 은혜에 감사해서 그 명령을 우린 기쁨으로 순종한다. Харин нөгөөх нь юу одоо бид нар гэж хэлж байгаа юм. Бид нар болохоор яадаг вэхээр Бурхны тэр хайр нэгүүлсэлд талархсандаа сайн дураараа баяртайгаар эдгээр үгсийг дуулууртай сахин биелүүлэхийг хичээдэг байгаамаа. 네, 그러니까 분명히 이 두 태도가 분명히 다르다라는 것을 여러분 잘 알 수 있을 겁니다. Тэгэхээр ийм хоёр эрсдэс хандлага байдгийн байна гэдгийг бид нар сайн санаж явах хэрэгтэй юм. 자, 그다음 자, 우리가 이제 계명을 우리가 이제 끝냈고요. 이제 14가로 넘어가도록 하겠습니다. 인간의 타락의 상태. За одоо ингээд бид нар 14 дугаар бүлэг рүү орж байна. Одоо Бурхны тушаалууд тий 10 хуулийн тухай бүлэг маань ингээд дуусж байна. За 14 дугаар бүлэг болохоор хүний завхарсан байдал. Хүн төрлөختний завхарлын байдал. 자, 이제 좀 더 이제 гарчиг 좀 байна. 무거운 그런 내용들인데, 이 죄에 대한 이제 부분에 대해서 우리가 함께 보겠습니다. 죄. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо гим нүгэлтэй холбоотой бүлэг рүү орж ирж байна. Тэгэхээр одоо сэдв маань болохоор арай ингэж хүндэрч байна тийм ээ. 자, 150문입니다. 하나님의 법의 모든 범죄가 본질적으로 그리고 하나님 보시기에 동등하게 흉악한가? За 150 дугаар асуулт болж байна. Асуултын үед болохоор 150 дугаар асуулт. За энд юу гэсэн бэ гэхээр 하나님의 법의 모든 범죄라는 것은 무슨 뜻이에요? 법에 제시된 범죄들이 그러니까 법 라는 아래서 거예요. 이제 범죄하는 그 범죄들이 이제 다 똑같은 범죄냐? 이제 그런 질문인 거예요. 다 똑같냐? 죄들이 다 똑같냐? 예. За 150 дахь асуулт нь болохоор Бурхны хуулинд заасан бүх гим нүглүүд үндсэндээ түүнчлэн Бурхныг харахад бүгд адилхан бузар муу байдгүй. Бурхны хуулинд заасан бүх гим нүглүүд үндсэндээ мөн Бурхны харахад бүгд адилхан бузар муу байдгүй гэсэн асуулт. 자, 답은 그 하나님의 법의 모든 범죄가 동등하게 흉악하지 않고 어떤 죄는 본질적으로 더 악하고 또 하나님 보시기에 더 흉악한 그러한 죄가 있다. 다른 죄에 비해서 더 흉악한 죄들이 있다. 그렇죠. 더 악하고 흉악한 죄가 있다. За хариулт нь болохоор Бурхны хуулинд дах бүх гим нүглүүд адилхан бузар муу биш. Зарим гим нүглүүд нь л илүү бузар муу байдаг.
Бүх гэм нүглүүд бол адилхан биш шээ. Зарим нь бол бусдаасаа илүү бузар муу байдаг гэсэн. 어, 지금 여기 그 넘어가기 전에 우리 이제 개명, 10개명까지 이제 했으니까 혹시 이 개명 중에 여기까지 혹시 질문 혹시 있으실까요? 질문 혹시 궁금하신 거? За энэ юу асуултаа цааш нь явахаасаа өмнө энэ 10 хуулийн тухай бид нар одоо маш урт удаан хугацаанд ингээд үзэж судлаа дуусглаа шүү дээ тий. Маш том бүлгийг дуусглаа. Тэгээ энэ талаар энэ 10 хуультай холбоотойгоор асуух асуулт байна уу? 네, 10개명까지 혹시 뭐 생각나시면 이따 끝날 때쯤에 또 질문을 해주시면 좋겠습니다. За санаж байгаад бодож байгаа тэр асуулт байх юм бол энэ хичээлийн одоо дуусгах хичээлийнхээ төгсгөлд асуугаарай. 자, 여기 이제 보면은 이제 성경 구절을 보면은 요한복음 19장 11절, 에스겔 8장 6절, 13절, 15절에 하나님의 계명이 위배되는 여러 종류의 행동은 그 죄가에 따라서 차이가 있다. За онтой холбоотой эшлэлд нь болохоор Иохан 19:11, Эзекиэл 8:6, 13, 15. Иохан 19:11, Эзекиэл 8:6, 13, 15. А юу гэсэн байна вэ гэхээр Бурхны тушаалуудыг зөрчсөн олон төрлийн 자, 요한일서 үйлчлүүд 5장 нь 16절 이 중요한데 한번 읽어볼까요? 요한일서 5장 16절. зөрчсөн тэр олон төрлийн үйлчлүүд нь төрлөөсөө хамаарч ялгаатай байдаг гэсэн байна. За түүний дараа болохоор 1-р Иохан 5:16 дахь эшлэлийг уншъя. 1-р Иохан 5:16 маш чухал эшлэл учраас уншъя. Хэн нэгэн үхэлд хүргэхгүй нүгэл үлдэж байгаа ах дүүгээ харвал залбирэн гуй. Тэгвэл үхэлд хүргэхгүй нүгэл үлдсэн тэр хүнд Бурхан амийг өгнө. Үхэлд хүргэх нүгэл гэж би үүний төлөө залбир гэж би хэлэхгүй гэсэн байна. 아멘. 여기 보면 이제 사망에 이르는 죄가 있고 사망에 이르지 않는 죄가 있다라고 했습니다. За эндээс харах юм бол үхэлд хүргэх нүгэл гэж байна. Бас үхэлд хүргэхгүй нүгэл гэж байна. 그러니까 사망에 이르는 죄는 이제 거기에는 생명이 없어요. За үхэлд хүргэх нүгэл нь болохоор одоо тэр одоо үхэлд хүргэх нүгэлд бол ямар ч тийм ам байхгүй. 다시 말하면 이제 영원한 심판을 받게 되겠죠. Тэгээ ам байхгүй гэдэг нь бол одоо тийм үхэлд хүргэх нүгэл нэгэнт л үйлцсэн бодвол тэр хүн үхэлт одоо үхлээр л төлнө гэсэн үг. Ямар ч тийм одоо аврал буцаад одоо амьтаа болгох тийм одоо боломж байхгүй мөнхийн шийтгэлийг хүртэх нүглээ гэсэн. 하지만 이 사망에 이르지 않는 죄, 이 죄에 대해서는 어, 하나님께서 생명을 주신다라고 했습니다. Харин үхэлд хүргэхгүй нүгэл гэж байгаа. Тэр үхэлд хүргэхгүй нүгэл үйлдсэн хүн болохоор Бурхан амийг өгдөгөө, боломжийг өгдөгөө гэсэн. 그러니까 이 죄 자체가 결국 이 죄 때문에 사망에 이르게 되게 한 거죠. 죄 때문에. 죄의 결국 사망이니까. Тэ? 그러니까 사망의 죄로 일, 인해서 결국 우린 다 죽습니다. 사망에 이르게 된 것입니다. 음, 어, ер нь бол нөгөө үхлийн биш нүглийн төлөөс л үхэл юм аа гэсэн тий. Нүгэл үлдсэн л бол бид нэр одоо үхэх ялтай. Үхээс өөр аргагүй. 자, 그런데 하나님께서 택함 받은 자들에게는 그 사망에서 우리에게 생명을 주시죠. Харин Бурхан одоо бүх гэмнүгэл бид нар гэмнүглийн төлөөс л үхлээ. Бид нар үхэхээс өөр аргагүй. Гэхдээ Бурхан болохоор өөрийнхөө сонгосон хүмүүсийг болохоор үхэлд хүргэхгүйгээр авардаг амийг өгдөг гэж байна. 자, 그런데 그렇지 않는 자들, 그러니까 영원한 그 사망에 이르는 자들, 그러한 자들은 이제 그러한 죄가 있기 때문에
그러한 사망에 이르게 된다라는 것입니다. Харин тийм биш. Өөрөөр хэлбэл одоо бурханд сонгогдоогүй тийм хүмүүсийн хувьд болохоор тэд нэр мөнхийн тэр үхэлд тушаагддаг. Тэр хүмүүсд бол бурхан амийг өгдөггүй. Эцэс тэр хүн одоо тэр нүглийнхээ төлөөс болох үхлийг үхэлд хүртгээ. 시편 78편 17절, 또 32절, 56절에 여러 가지 그 요인들 때문에 특히 이제 다른 죄보다 하나님 보시기에 더 흉악한 죄가 있다. Дуулал 78, 17, 32, 56. Дуулал 78, 17, 32, 56. Тэр ишлүүдээр харах юм бол янз бүрийн одоо тийм шалтгааны улмаас бусад гэм нүглээс илүү бурхны мэлмид бузар муу харагддаг гэм нүгэл байдгаа гэсэн. 우리가 가령 이제 계명 가운데서도 사람한테 잘못한 계명도 있지만 하나님 앞에 이 잘못한 그 계명 이렇게 비교해 봤을 때 하나님 앞에 범죄한 것이 더 크겠죠. Бид нэр одоо тэр бурхны тушаалуудыг ингээ харж байхад одоо хүний өмнө үйлцэн гэм нүглээс бурхны өмнө үйлцэн гэм нүгэл нь илүү одоо хүнд ялтай гэж хэлж болсон тий. Одоо яг харьцуулаад үзэх юм бол хүний хүнд үйлцэн гэм нүглээс бурханд үйлцэн гэм нүгэл нь илүү хүнд ялтай гэж хэлж болно. 그리고 또 하나님 앞에 범죄하는 그 죄들 가운데서 하나님을 오히려 더 대적하고 하나님의 일을 방해하고 이러한 죄들은 그 범죄 가운데 더 클 수 있겠죠. За тэгээ бурхны өмнө үйлдэж байгаа үйлдсэн гэм нүглүүдийг бас дотор нь ингээд сайн харах юм бол бурхныг эсэргүүцэж бурхны ажилд саад болж байгаа тийм гэм нүглүүд нь бүр ч одоо хүнд ялтай гэж хэлж болно. 자, 이 흉악하다라는 말, 이건 아주 극단적으로 악하다, 지독하게 악한 상태를 말합니다. За бузар муу гэж хэлсэн тий бузар муу гэм нүгэл бузар муу шалтгаанууд гэх мэтчлэн гарч байгаа. Энэ бузар муу гэдэг нь бол одоо туйлын одоо бузар гэсэн утга санаа юм аа. 그러니까 죄가 다 악하긴 한데 그 죄 중에서 더 흉악한 그러한 죄가 있다라는 것입니다. Тэр бүхэл гэм нүглүүд бол бүгдээрээ л бузар муу. Гэхдээ тэр тусмаа бүр тэр бузар муугаас одоо бузар муугийн дээд бүр туйл болсон тийм бүр хамгийн адгийн хамгийн одоо бузар муу гэм нүгэл гэдгийг хэлж байгаа. 그래서 아까 그 우리가 요한 1서 5장 16절에 그 사망에 이르는 죄와 사망에 이르지 않는 죄가 있다고 했죠? За түрүү нэгдүгээр 5:16 дээр гарсан тийм ээ. Үхэлд хүргэх нүгэл ба үхэлд хүргэхгүй нүгэл гэж гарсан байгаа. 이 사망에 이르는 죄는 다시 말하면 회개의 가능성이 없다. 회개의 가능성이 없다. Үхэлд хүргэдэг гэм нүгэл гэдэг нь юу ямар гэм нүглийг хэлж байгаа юм бэ гэхээр ер нь л одоо гэмших боломж байхгүй гэм нүглийг хэлж байгаа. 그래서 Гэмших 영원한 боломжгүй. 사망을 낳는 죄의 형태를 의미한다. За энэ үхэлд хүргэх гэм нүгэлт бол гэмших боломж байдаггүй учраас тэр мөнхийн үхэлд ордог тийм гэм нүглийг хэлж байгаа. 자, 이러한 죄는 그 방금도 설명했지만 그러니까 고의적으로 이 복음을 막거나 방해하거나 그렇게 해서 하나님을 대적하는 그러한 죄를 말합니다. За энэ одоо гэмших боломж байхгүй тэгээд мөнхийн тэр үхэлд одоо тушаагддаг энэ гэм нүгэл нь түрүү хэлсэнчлэн одоо сайн мэдээг саад учруулах тий сайн мэдээг хяхаж хавчих боомлох тэгснээрээ одоо бурхантай дайсагналж бурханд тэрсэлж байгаа энэ гэм нүглийг хэлж байгаа. 그러니까 여러분, 만약에 우리가 거듭났다면
우리는 결코 그러한 사망에 이르는 죄를 범하지 않겠죠. Хэрвээ бид нар одоо яг жинхнээсээ дахин төрсөн итгэгчдаар мөншлөлвөл энэ үхэлд хүргэх гэмнүглийг ерөөсөө хийдэггүй байж таарна тийм үү? 자, 그러니까 이러한 죄는, 이 사망에 이르는 죄는, 정말 이 사탄, 마귀와 같이 하나님 앞에 영원한 이 심판을 받게 되는 것입니다. За тэгэхээр ийм одоо үхэлд хүргэх гэмнүглийг үйлддэг хүн бол яг л сатантай адилхан тэр диавол чөтгөрүүдтэй адилхан мөнхийн үхэлд ундаг байх нэ. 자, 그러니까 우리가 그런 일들, 그러니까 하나님을 대적하는 일, 하나님의 일을 방해하는 일, 이러한 일이 얼마나 죄인지를 우리가 잘 기억을 해야 됩니다. Тэгэхээр энэ мөнхийн үхэлд хүргэдэг энэ гэмнүгэл буюу Бурхны ажилд саад очруулдаг, сайн мэдээг хяхаж хавчиж, сайн мэдээнд сайн мэдээний ажилд саад хийдэг энэ гэмнүгэл ямар одоо аимшигтай, ямар одоо тийм адгийн бузар муу гэмнүгэл вэ гэдгийг бид нар үргэлж санаж явах хэрэгтэй юм аа. 자, 혹시 질문 있으실까요?